Akariba Kathura na Mugwe Mwankene jua imenti na Tharaka ni balazimikite kwithangikira bubongwa na njira ya kwithithiria barabara ni arabugite kwa miaka na iria gavana Muthomi Njuki ethiritwo arigitine atithiritwo akibanoga na kou bachokera guciagithiria njira cia guntu guku ni aranandi boritie mbeca cia kwagirithia barabara rungu rwa thirikari ya kaunti kurekerwa kenda bobo na akwithirwo bagitira. Raymond Mwenda atumenyithia. Akariba Kathura na Mugwe barabara Mwankene yo imenti na kaunti muturi ya Tharaka Nithi ibarethetie ntuku yonthe baibwithia barabara ira bakueta abwitha kuma gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki arayukio cia thinkurukia miaka 8 ekuluki no twatinda kurutha barabara no tiendo turite kuma gukere na barabara eno yetu ciagire thina muno ciongo icio mokangire tani gonde mwekuru ndina mukwa mwana lakini mukwa mwana uyu wakwa wende kiume kethuru no waragite na kana gutwajie gutindika bikibiki yarema ererwe kana njirani ibakuria thirikari ya Tharaka Nithi kulukiria mbira cia iki cia kubwithia barabara eu bakiwete witika Muthomi narekeria mbeca cia barabara turuthira maendeleo na tio tukareta barabara ngi MCA wetu atio kwa mbeca na mbeca cia thirikari iriogo tukigitagwo goti na ino balagira muthanga ukagitro goti ino membe ni bakujukio goti ba membe MC wa Wande ukenendeka moyo urakwatanirite na Karibau na mutharikirite gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiuga county assembly ya Tharaka ni ekulukirie mbeca cia kubwithia barabara akwi bilioni 1 lakini utebo kuoneka ground-ine. Tharaka Nithi ni thirito gitenga mbeca cia barabara mbeca mbingi muno kwanja tende in the 2024-2025 supplementary budget batengete mbeca cia mbingi approximately 1 billion kwa county Tharaka Nithi county kanini muno imbesa sibatikuwa chia thondekire barabara ino iroko cionde ichumburete wananchi betu ukethora cionde barabara ikari bwega. MCA na ugite Njuki nekirite mukone milioni 45 iria ciaiki cia kubwithia murandi jo Mukithi water project mbeca iria cialukiritwe ikiama kia kurwa na Mpara antu baba berie no ya Mugwe bari roje batethirwe ni NDMA ishirikari ya NDMA roje reta wa Mukithi yugaga Mugwe kithioroka antu baba NDMA ni abatethirwe na mbeca imbinge muno mbeca emwe 45 million na roje rwa procurement roje rwa tendering booklet cheuma lakini onemunde wiroro utarutwa. I'm worried besi ushomba kuikienda akonde bato idigo ntokongi. Raymond Mwenda, Ndeto cia Weru.